Sanibonani la uKhuzani ibingelelo wasifundo. uKhuzani usekhale ngokuphosta kakhulu kaMthandeni noma engalivezanga-ke igama ukuthi uMthandeni, kodwa nje kubonakala ngathi uye uMthandeni. Ngokubuka kwakho umbukeli wethu, ucabanga ukuthi abaculi bayabukelana amaphosta ukuthi wenzani, nini, ngasiphi isikhathi? Sacela nje ushiye uvo lwakho umbukeli wethu lapha ezekhala-ke uKhuzani ethi watatazela kangaka ngobe bezokhipha uKhuzani yalokhu iphoste nje lensizwa. Ngicela nje ushiye uvo lwakho umbukeli wethu ukuthi ngabe kuhle noma kubi ukubukelana kwamaphosta kwabaculi. Ngicela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga. Tatazelelani lo aphosta njalo manje aphosta wangaqeda manje tatazelelani.